Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Adi na kita han ikaruhaan na Domingo han katuigan. Ako hi Jans Gomez, usa nga ecclesiastical artist dinhi Archdiocese of Palo. Parahan niya na gospel power hawaray-waray. Kinanhi ako pagdagkot kalayo ha kalibutan. Ngan karuyag ko unta nga naglalaga na ini. May ada usa nga bunyag nga kinahanglan makabunyag haakon. Ngan durugodan akon pag-andoy tubtub nga matuman ini. Hunahuna ba niyo nga kinanhi ako pagdarahin kalinaw ha kalibutan? Diri, susumatan ta kamo. Kundi aladaw ang pagkabahin-bahin. Tikang yana magkakabahin-bahin ang lilima nga mga sakop hin panimalay. Antulo kontra duha. Anduha kontra hantulo. Matipa an amay kontra han iya anak nga lalaki. Ngan an anak nga lalaki kontra han iya amay. An eroy kontra han iya anak nga babayi. Ngan an anak nga babayi kontrahan iya eroy. An ugangan nga babayi, kontrahan iya umagad nga babayi, nganan umagad nga babayi, kontrahan iya ugangan nga babayi. An kalayo, usa nga simbolo nga ginagamit hadamo nga paagi. Nagahatag ito hinkapawa ngan kapaso. Ginlilinisan hito an metal, pinaagi ha pagbulag handiri karuyag nga mga butang pikang hito. Nagsusunog ngan nagbubungkag ito. An ginsisiring ni Jesus, sigurado nga nagpapasabot hinin magkalain-lain nga mga kahulugan. Hiya kinan ni hatuna, basi magdarahin kalayo ngan lamrag, ngan magpahayag hin matinaw kun ano an kanan Dios ngan kun ano an diri. Ang mga prinsipyo nga ginaghat ni Jesus, diri gud pwede ibalik. Salit ang mga tawo nga nakaagiha iya, naging mga sumurunod o mga parakontra ha iya. Waray bisan hino nga makakapabilin han neutral nga waray interes, han atubangan, han naglilinis nga kalayo, han pagpili ngan desisyon, nga igin paatubang ni Jesus hangatanan. Yana nga adlaw, gintatawag pagihapon kita niya, nga tumindog parahan mga prinsipyo nga iya ginsuportahan, ngan iginhalad an iya kinabuhi tungod hiton. An mga prinsipyo nga diri nagbabag-o, amo ang nagpapahayag haaton, han kasing-kasing mismo han Dios. Pagtahod ha kinabuhi, hangatanan nga bahin hiton. Diri ka madarahog, debosyon ha kamatuuran, pag-asawa, sugad nga kasabutan habugos nga kinabuhi, pag-ataman ha mga pobre, ngan ha mga ginpapagawas han katilingban. Kung paunan-o naton iginihimo na konkreto ini nga mga prinsipyo, maghuhukom han aton pagkamaunungon, ha iya, nga sugad nga bata, ginpanagna ni Simeon, sugad nga tigaman han pagkontra. Lucas 2, versikulo 34. Ginoo nga Jesus, hatagi kamihin kaisog nga atubangon ang pagkontra, nga sigurado nga masulhog haamon, tungod han imo pagsunod ha mga prinsipyo, nga imo ginsuportaran. Amen.